Večeras je idealno vrijeme da pričamo o Plutonu. Zamolili ste me da obradim i za ostale generacije šta znači to što će Pluton biti u Vodoliji, tako da ćemo danas pričati prema Pluton generacijama, kako da odredite svoju Pluton generaciju, pa znači najbolje kada izračunate natalnu kartu da obratite pažnju u kom znaku je Pluton. Ono što Pluton uopšte priča u natalnoj karti jeste da u tom delu gde je Pluton obično imamo veliki otpor ka promenama. Sad, ključno pitanje je zašto se opiramo kad znamo da bi to na kraju bilo dobro za nas da napravimo, ali pošto Pluton više vremena provodi u nekim znacima u odnosu na neke druge znake i pošto moramo da gledamo u kojoj kući, kakve ima aspekte, moramo da također vidimo tačke polariteta, o čemu postoji video i na mom kanalu i na mom kanalu imate dosta videa o Plutonu, pa to sve možete da pogledate da bi neke stvari mogli možda uz pomoć tih videa da zaključite, ali čisto Pluton u natalnoj karti kada nismo nekih stvari svesni predstavlja da se mi navikavamo na nešto što nas u principu čini nas sigurnim, ali nas sprečava da rastemo. Neki recimo imaju Pluton u aspektu sa natalnim planetama, znači tu je još jedna dodatna simbolika, o tome neću pričati u ovom videu, ali znači postoje tekstovi na mom sajtu i postoje videi gdje ja pričam o tim nekim aspektima Plutona i planeta, ali recimo neko ko se rodi sa Plutonom u konjunkciji sa Venerom, naravno da ta osoba uči i raste kroz veze i naravno da je to ekstremni bol koji će osoba morati da prođe, naravno ne baš u svakom momentu života, ali bit će periodi kad će to biti prilično naglašeno. I za neke od vas koji imate Pluton Venera i koji će biti aktivirani tokom ovog 20-godišnjeg tranzita, odnosno još ima 18 godina, znači za one koji broje, svakako je to priča koja će morati da se desi i koja će da promeni vaš život za 180 stepeni. Ali ja mogu ovdje neke stvari da vam kažem, međutim, vi morate kroz to da prođete. Tako da znam da ponekad kad nešto znamo, ne bude nam uvek lakše jer jednostavno onda tek imamo utisak pa kako ću ja to uopšte da prođem, ali kod Plutona ne vredi razmišljanje. Vi ćete proći kroz to iskustvo onako kako je potrebno da prođete, ali ako je veći otpor, onda je veća kriza i uvek postoji nesaznatljivo za čoveka, tako da koliko god je Pluton nešto što može bukvalno da se ceo život analizira, uvek će ostati delovi koji su nam nesaznatljivi. Ali znači različite generacije prema Plutonu različito doživljavaju ovaj Pluton u Vodoliji, nekome je lakše, nekome je teže. Osim znači tog natalnog Plutona i čitave natalne karte, ono što je ovdje bitno je da različito stanje svesti osobe i uopšte znači energija u kojoj ona rasla, njena porodica, sve to ima veze sa tim kako ćete ovaj tranzit provesti i naravno u ovom momentu sad što se dešava trenutno prisutno, znači to je opet ono što utiče na ovaj tranzit. Ali znači generaciju koju neću u ovom trenutku da obrađujem, znači možda u nekom kasnijem videu, jesu oni koji imaju Pluton u Strelcu. Zašto? Zato što oni tek počinju sa Saturnovim povratkom, a Pluton, znači dok god mi nismo prošli svoj Saturnov povratak, postoje jednostavno neke stvari koje nećemo moći da razumemo jer će nam se život potpuno promeniti, tako da nakon što ta generacija prođe Saturnov povratak možemo da pričamo o ovome jer postoji vreme aktivacije za svaku Pluton generaciju. Znači nije za svaku generaciju u svakom trenutku sve bitno i ja volim astrološka pravila i prosto uvek ću se njih držati. Ali znači krećemo od prve generacije i to će biti Pluton u znaku Raka, znači to je generacija rođena od 1914. do 39. Znači to je mali broj ljudi koji je iz te generacije koji još uvek je na planeti Zemlji i ono što znači uvek imamo da je otprilike 7 različitih generacija aktivno, znači između 7 i 8, pošto znači kao što sam rekla neke generacije, odnosno neki tranziti Plutona duže traju, ali obično nam je toliko generacija aktivno na planeti Zemlji.
Znači ono što imamo, znači za vas koji imate Pluton u znaku raka ili recimo imate roditelje sa Plutonom u znaku raka, za te ljude ceo život je u stvari bio povezan sa mesecom. Što znači da pitanja kuće, pitanja porodice, stvaranja porodice, da li mogu da živim u tom podneblju gde sam se rodila, da li ću imati uslove da preživim, da li će iko od članova moje porodice preživeti i kako ću se nositi sa svim tim burnim emocijama s obzirom da su znači to generacije koje su rođene ili znači tokom prvog ili drugog rata ili znači između. Tako da ovde svakako imamo temu ljudi koji pokušavaju i oni su u stvari celog svog života pokušavali nešto da izgrade. Međutim, ovaj Pluton u Vodoliji se pojavljuje tako da formira inkonjunkciju. I mnogi u stvari sa Plutonom u znaku raka shvataju da više ne mogu da žive. Zato mnoge duše, znači nevezano samo za njihove godine, to je negde i povezano kako se jedna generacija pojavljuje da neka druga generacija nestaje, ali znači upravo zbog te generacije, znači ovde je sada taj moment da neki nerazrešeni emocionalni problemi su se preneli na decu, preneli su se na njihove unuke i ovdje imamo temu o plodnosti. Znači, da li u periodu kada je Pluton bio u znaku raka i kada je puno toga bilo razoreno, pre svega kada je dom i porodica, kada je sve to bilo razoreno, da li je nešto što je zdravo moglo da se izgradi na svim tim temeljima. Znači, ovdje u stvari imamo dušu koja je iz života u život nosila puno teskobe, puno bola i ovdje je emocionalno telo jako osetljivo. Znači, osobe koje imaju Pluton u raku, da one možda od uvek su želele da neko njima bude majka. Od uvek su želele da imaju detinjstvo gde će moći da izgrade jednu stabilnu sliku o sebi. Ali njihov život i njihovo odrastanje je bilo prepuno nesigurnosti i u stvari ono što je Pluton u znaku Vodolije, kada je krenuo, počeo da aktivira još više taj osjećaj nesigurnosti. Ako nismo svesni svojih emocija, onda nismo ni mogli ikada da znamo kako bi izgledao neki siguran porodični život, odnosi ili prosto kako bismo se osjećali sigurno u zemlji u kojoj smo rođeni ili na poslu koji moramo da radimo. I ovdje znači, imamo rane koje su se prenosile znači, od članova ljudi koji imaju Pluton u raku na sve ostale generacije. Temu emocionalnih rana koje sežu iz prošlog života, nezdravu potrebu da se nečija praznina ispuni, što je u stvari nemoguće i istina znači, da te generacije nisu odrastale da je sad normalno kao idete kod psihijatra, psihologa, čega god. Prosto toga nije tada bilo. Bilo je, to ti se desilo i moraš da živiš sa tim. Međutim, taj bol se ponavljao i ono što se sada dešava sa Plutonom u Vodoliji je da u stvari ta generacija, odnosno oni koji su preostali iz te generacije, ekstremnoj količini proživljavaju taj bol. I vrlo verovatno da se sve ono što je u njihovom životu bilo nerazrešeno da se projektuje na njihove, znači mlađe članove porodice. Ovdje imamo ogromnu osetljivost i to da u stvari ne želimo da prihvatimo odgovornost za svoje trenutno emocionalno stanje. Znači vi niste odgovorni za to što se vama desilo i što je možda bio neki kolektivni događaj, ali jeste odgovorni za to kako ste se nosili tokom života sa time. Tako da generacija koja ima Pluton u raku je u stvari jedna priča o transgeneracijskim traumama i pogotovo o različitim traumama koje su bile vidljive znači, i u odnosu prema njihovim roditeljima i u odnosu prema njihovim supružnicima, pa onda u odnosu znači, prema unucima, prema deci i tako dalje. I ono što ovdje također imamo je da u stvari nema mogućnosti da se nešto zaboravi. Nema mogućnosti da se nešto pusti. Kad pogledate znači, na televiziji, u medijima, o kojim temama se snimaju filmovi, obično su to filmovi koji su povezani sa ratom, odnosno sa ratovima, jer je to Pluton, znači to je nešto što i pokreće ljude i negde, znači naravno da je i kinematografija oživela neke teme i da smo u stvari
dobili svijest o tome kako je nekome ko je nešto prolazio. Tako da ovdje ono što se završava sa preostalim periodom koji je na neki način ostao ljudima koji imaju Pluton u znaku raka je da oni uče da razviju emocionalnu sigurnost i uče da veruju sebi i zato to nije lak zadatak i to je zadatak koji oni moraju da obave za sve one koji ostaju posle njih. Zatim imamo generaciju Pluton u lavu. Ja sam u nekom videu obradila, znači već u videu vezano za Pluton u Vodoliji, negde sam pričala o generacijama, to mogu da vam ostavim da bi to povezali. Ali znači ovo su generacije rođene od 37. do 58. Znači opet možda ste rođeni baš u 37. ili 58. onda proverite da li je Pluton stvarno u tom znaku, možda nije. Znači budite onako što vi precizni, ja samo dajem periode da sad onako ne bi bilo možda previše komplikovano, već da jednostavno možete da se uklopite, da vidite gde spadate, ali vi to proverite. Ali znači, za generaciju koja ima Pluton u lavu, oni doživljavaju opoziciju sa Plutonom u znaku Vodolije. I zato je čitava tema života, znači da li ću preživeti, jer to su generacije koje, znači, još uvek su žive i treba još da žive i imaju još neke aspiracije, ali imaju utisak da njihovo vreme prošlo. I pogotovo zato što ovdje imamo temu dece, znači mnogi od njih dobijaju unuke ili su ih već dobili i pogotovo zato što imamo temu 11. kuće, a to bi bilo ko još ostao iz moje generacije, gde su moji ljudi. Znači Pluton u lavu bi bilo sad oni žele nešto recimo da završe, ali njihovo vreme se to drugačije radilo. A sada postoje neka pravila koja su recimo, ajde da pričamo o nekim online pravilima ili nekim pravilima vezanim za aplikacije koje ova generacija teško može da razume jer ona je imala kontakte, imala je drugačiji način kako je obavljala poslove. I sad ne govorimo da je nešto bilo ispravno ili nije. Za sve ima neko svoje doba, ali znači ova opozicija priča da generacija sa Plutonom u lavu mora da ovaj Pluton u Vodoliji nauči tako što će kreativno da ispoljava svoju energiju koja postoji u njihovoj ličnosti. Kad se rodite sa Plutonom u lavu, ti ljudi negde osjećaju da je njima jako važno da budu najbolji i da žive svoj život, pogotovo onako kako žele i da i drugi ljudi pohvale i da vide da su u nečemu uspešni. Želim posao, želim kuću, želim odeću, želim ljubavnika, šta god. I onda kao sve to ostvarite. Međutim, šta fali? Pa fali neka energija. I ovdje u stvari Pluton u lavu shvata da su neke stvari koje su oni u životu ostvarili sada sa Plutonom u Vodoliji nebitne. Naravno da kad se rodite sa Plutonom u lavu tu se ne voli ni stagnacija, ovdje je uvek tema rast, obilje, uvek da je bolje, da je veće i tako dalje. Ali znači oni sa kreativnim talentima koji su rođeni u to vreme, oni se sad pitaju šta se sad to dešava. Znači sad neko ko nema nikakvo muzičko znanje, on napravi pesmu za 2 minuta i možda ta pesma postane znači neki viralni hit i ta osoba ne znam koliko miliona dolara zaradi. A u doba Plutona u lavu bilo je koliko si talentovan, koliko si kreativan, koliko si svoj, koliko si drugačiji. Znači ovdje je sada priča o tome kako sam sebi izgradio, ali da, ja sam sebi izgradio, a šta se dešava oko mene. Znači ovo je priča u stvari za neke ljude o tome da su oni u svoje doba bili umetnici, ali sada u ovom novom sistemu takva umetnost se više ne poštuje, jer nažalost taj trud i rad i znanje i talenat se ne poštuje, to vidimo svakog dana. YouTube to savršeno pokazuje. Pošto Pluton u lavu predstavlja instinkt za rađanje, ovo je generacija koja još uvek shvata da ona mora nešto da preduzme, da iskontroliše sudbinu ako je moguće. Ovi ljudi imaju jak ego i oni moraju sebe da izraze i oni na neki način usmeravaju čitavu ovu silu i usmeravaju je da bi čovjek opstao. Tako da zadatak koji ima Pluton u lavu generacije je ogroman zadatak. Nam oni negde i kroz umetnost tog perioda koja je nastajala, kroz kolektivne društvene promene koje su obeležile, znači to vreme od 37. do 58. Oni nam ovdje vraćaju neke davne vrednosti,
neko vreme kada je bilo lepo i ne da je bilo lepo samo za njih, bilo je lepo za sve, postoje neki san. Pošto je tu opozicija, onda je njima negde teško da budu objektivni, onda je onaj utisak, jao, kako je nama bilo bolje u naša vremena. Pluton u Vodoliji prema Plutonu u Lavu deluje kao da svima nedostaje to neko ohrabrivanje, te neke pohvale. Mnogi sa Plutonom u Lavu osjećaju da u ovo doba Plutona u Vodoliji, i to znači vezano za narednih 18 godina, znači taj utisak da neko ne prepoznaje njihov trud. Možda njihova deca ne prepoznaju njihov trud, ali ovdje energija pokušava da se izrazi, ali konstantno biva suočena sa tim novim Plutonom u Vodoliji koji im ne da. Ovdje je velika potreba u stvari da imamo feedback da smo uspeli i zato postoji taj moment potrebe za pažnjom, znači zato negde generacije sa Plutonom u Lavu kroz društvene mreže nekako su se aklimatizovali, jer je to način da se oni istaknu i da na neki način dobiju taj neki feedback i tu neku pažnju. Vrednosti su u njihovo doba bile drugačije. Mnogi osjećaju da ne mogu dalje, zato što se osjećaju neprepoznato i pitaju se zašto smo se uopšte trudili ako će život na planeti Zemlji da izgleda ovako. Tako da neki problemi za koje ta Pluton generacija u Lavu možda i bila u svoje vreme slepa, oni sad to jasno vide, i dalje nisu završili sa partnerskim i porodičnim životom. Mnogi možda onako što bi rekli u posljednji čas odlučuju da grade neki novi odnos i oni veruju u jedan grandiozan život i to su ljudi koji u stvari se zalažu za pravo i slobodu, ali oni nose taj jedan integrisan prostor gde se nalazi ponos u njihovom energetskom telu i zato u stvari ova Pluton generacija u Lavu je prilično važna jer oni nas sećaju na te neke vrednosti koje ne bi trebalo i ne bi smelo da se zaborave. Sa šta se dešava sa Plutonom u Devici? Znači to bi bila generacija rođena od 56. do 72. Vi svakako proverite da ste u ovoj ili u ovoj prethodnoj ili u ovoj narednoj generaciji, ali znači ovdje nam je ključna tema vezana za posao. I sad ovo nam je ponovo tema inkonjunkcije i naročito zato što Pluton u Devici priča o tome da je ta generacija morala da prolazi kroz razne promjene, nekako se mučila u svim tim promjenama i morala je da doživi momente da je na dnu, da je u nekoj krizi, da osjeća ogromnu krivicu, da ima utisak da je došao kraj i da je nezadovoljna. Znači to je karakteristika rođenih sa Plutonom u Devici. Međutim, ova inkonjunkcija sa Plutonom u Vodoliji priča da je neophodno da se uništi ono što nam ne služi. Znači, to jesu neka zanimanja koja ničemu nisu služila, znači neko sad kao ima posao, samo lupa neki pečat ili stiska neko dugme. Međutim, naravno da Pluton u Vodoliji u inkonjunkciji sa Plutonom u Devici nažalost uništava i neke zanate, znači Devica bi bila nešto što se godinama, decenijama usavršavalo i neko bi to naučio, i sad to više nema ko da kupuje, nema ko to da koristi. Znači ovdje su nam i neki stari zanati uništeni, stare veštine, zato što je prosto sve nekako ubrzano sa Plutonom u Vodoliji i prosto nema potrebe da to radi čovek kad može neka mašina, neki robot. Generacija Pluton u Devici bi možda nekoga okrivila, se jako bore sa tom izazovnom unutrašnjom dinamikom, gube motivaciju i deluje da stalno nešto moraju da se usavršavaju. Znači, to su generacije koje bi školovale se za nešto, onda su ipak morale nešto drugo da završe, znači nedostajala sigurnost. I oni su se uvijek pitali koje je ispravno ponašanje. I kako to kad se ponašaju ispravno, da i dalje ne mogu da obave dužnost. Pluton u Vodoliji za generaciju Pluton u Devici menja odnos prema obavezama, znači zato su to svi neki gadžeti koji kao vam nešto sad pomažu. Kad se rodite sa Plutonom u Devici,
vi ste preplavljeni. Tako da se mnogi iz ove generacije koji još uvek rade, koji još uvek moraju da privređuju, oni se osjećaju nekako nemoćnim i pitaju se, Bože, pa da li ću ja izdržati do penzije, da li ću ja uspeti kao, šta ako dobijem otkaz, šta ću ja onda da radim? Znači ovdje imamo egzistencijalne strahove, znači malo drugačije odnosno novu generaciju gde je Pluton u lavu, koji su već u penziji i koji na neki način, koji se sada fokusiraju na taj neki emocionalni život. A tokom narednih 18 godina je da li to što radite vama služi, da li vam koristi i kako vi možete svoj život da očistite, što ponekad znači da budemo ponizni od onoga što nam ne služi. Kada pričamo o Plutonu Devici u odnosu na Pluton u Vodoliji, svakako ovdje imamo promjene koje se dešavaju na nivou mozga, na nivou misli koje nam ne služe, jer ovi ljudi su jako kritični prema sebi i oni nekad sebe toliko analiziraju, njima to ne pomaže. Znači, kad se rodite sa Plutonom u Devici, vi ne treba da se analizirate, vi treba da radite i da se trudite. I ovdje moramo da prolazimo kroz periode vrlo ekstremnog čišćenja tela, moramo da prolazimo kroz periode posta, znači kad se puno kilograma oslabi, kad se konstantno radi, kada je teško, kada je naporno, jer oni u tom činu kao da nekako opraštaju sebi, kao da dobiju neku novu veru, kao da uče da prihvate sebe. Ne svi, naravno. Opet, sve ovo moramo da ukomponujemo prema osobi, a ne, znači, generacija jedna drugoj osoba. Ali ono što ćemo imati sa Plutonom u Vodoliji za ovu generaciju je osjećaj kao da se vrtimo u krug. Jer ovi ljudi jesu redoholičari, ali za njih nikad nije gotovo sa poslom. Nikad nije dovoljno čisto, nikad nije dovoljno knjiga koje su pročitali, nikad nije dovoljno znanja, uvek treba nešto da se nauči i zato ovdje ova generacija na neki način sebi daje oduška kroz neke negativne stvari i zato ovdje imamo problem sa alkoholom, bolestima zavisnosti, tabletama, znači kao jedan od negativnih načina kako ova generacija tokom Plutona u Vodoliji će izlaziti na kraj sa svim ovim, jer oni u stvari su mučeni zbog Plutona u Vodoliji tim jednim unutrašnjim strahom da neće uspeti i osjećaju da je sve nekako nesavršeno. Oni to vide i u sebi i u drugima i u onome što naprave. Definitivno, znači ono što Pluton u Vodoliji će naglasiti, znači tu čitavu priču kako naše misli oblikuju u stvari naše fizičko telo i kako su misli i emocije povezane sa nekim bolestima i simptomima, tako da će se za ovu generaciju, znači gde je prilično veliki izazov, znači to je generacija koja može da ima ozbiljnije zdravstvene probleme, također znači ovdje su problemi vezani za administraciju, jer po sistemu u kome su oni rođeni, kako se nekada radilo, taj sistem će potpuno u narednih 20 godina nestati i sve što se tiče kako vi završavate neki posao vezan za neki dokument, vezan za neko plaćanje, vezan za neku kupovinu, sve će to biti drugačije. I ono što ovdje također imamo jednu standardizaciju u narednih 20 godina, odnosno 18. Ovdje, znači, zato što je Pluton u Devici moramo da budemo baš onako ultra egzaktni. Šalim se malo, ali znači ovdje će biti potpuno normalno da čovek kao ide na rehabilitaciju. Ali znači ono što ne bi smelo da se normalizuje za ovu generaciju, da ona ne znam koliko lekova pije da bi mogla da funkcioniše. I također, znači ovdje će alternativno isceljivanje i alternativna medicina biti nešto što će ove generacije pokušavati da potpuno uključe u medicinski sistem i oni će znači tražiti odgovore, tražit će to neko savršenstvo, neće ga vidjeti jer prosto Devica je red, Vodolija je haos i delovaće da su sve godine radili, a zašto su još uvek na dnu. I mnogi će se pitati, pa kako je moguće ako sam se tako i tako hranila šta god, da sada imam tu i tu bolest? Zato što vrlo verovatno je posao ili neki rad sredstvo da se oni udalje od nekog emocionalnog problema i vrlo verovatno zato što je to imalo veze sa nekom hladnoćom u nekom njihovom partnerskom odnosu koji ih je podržao, znači taj odnos je opstao,
ali u tom odnosu nije bilo onoga što je njima bilo potrebno. Šta se dešava za generaciju koja ima Pluton u znaku Vage? Znači to su nam ovi rođeni od 72. do 83. I ovdje je ključna tema vezana za partnerske odnose i vezana za njihovu drugačiju koncepciju njihove ličnosti. Sad, ovdje imamo vrlo prohodan, lep aspekt, jer ovdje imamo trigon sa Plutonom u Vodoliji i ova generacija koja će u stvari Pluton da pomogne. Znači, ono što je bitno da se naglasi, u svakom periodu života ne pomaže nam uvek Pluton. Znači, za svaku generaciju budite sigurni da ćete vi dobiti, da kažemo, od života svoje doba kada će vam Pluton biti vrlo prohodan tranzit, a kada to neće biti. Znači, to može vrlo lako, ja to u glavi mogu odmah da vam izračunam, koji periodi će vam biti izazovni, odnosno su vam bili izazovni, a koji neće. Tako da to je ono što je negde vrlo za svaku generaciju uočljivo i evo sad nam je ta Pluton generacija u Vagi na neki način izvukla jackpot. Ne znači da će sve super da bude i da će da bude prelepo, zato što ako ste vi neko ko ima Pluton u Vagi, a nije naučio u prethodnim godinama ravnotežu, jer prvo nas ovi izazovni tranziti uče nekoj ravnoteži, pa onda dobijemo neku nagradu za trud. I ako niste neko koji je u stabilnom odnosu, koji ima odnos gde može da onako objektivno vidi stvari, ko zna kada da se povuče, kada da bude deo sveta, ko zna da sluša, ali i stvarno da čuje, i pogotovo neko ko tačno je odredio koje su to njegove vrednosti i da li može sa tim vrednostima da bude društveno odgovoran, odnosno da stekne te vrednosti na ispravan način, i pogotovo znači ako su vam hormoni također stabilni, ako nemate neki ozbiljan hormonalni poremećaj, onda Pluton u Vodoliji može da bude doba kada će vaš život dobiti jednu novu šansu. Znači, za koga je Pluton u Vodoliji od generacija Pluton u Vagi izazov? Pa izazov je za one koji imaju i dalje neki vrlo nejednak odnos, pogotovo po pitanju resursa. Znači, to je ono kao vi imate 5 nekretnina, vaš partner nema ništa. Neki koji dalje se nose sa promenama u vezi, znači sve se promenilo, ali oni su nekim čudom opstali u nekom braku gde nema ljubavi ili tako nešto. I oni koji u stvari svu svoju energiju troše da jačaju druge ljude, ali duhovno se osjećaju prazno, imaju utisak da nemaju energije, jer niko u stvari to ne radi za njih. Tako da, u zavisnosti od toga u kakvom stanju je trenutno vaš natalni Pluton, zavisi od toga kako ćete vi biti viđeni od strane ovog tranzitnog Plutona u Vodoliji, i Pluton u Vodoliji će bukvalno da utvrdi šta u vašem životu jeste, šta nije, i pomoći će vam da počnete neku novu vezu. Mnogi su sa Plutonom u Vagi od kada je Pluton u Vodoliji, znači od 23. ušli u neke nove veze, završili pre toga neke stare, neki nisu završili pa su ušli, ali svakako iskustva su različita i u svemu tome se učilo davanje i primanje i mnogi će potvrditi da je to bilo prilično nejednako. Ali, znači ovdje je ključna tema da vi u stvari nastavite da odnos koji imate podržavate, odnosno da u tom odnosu vi budete svoji, ali istovremeno da budete u vezi. E sad, kako biti svoj u vezi, to je tema o kojoj smo pričali čak i kad sam snimala onaj serijal o čvorovima na nivou ose, ovan i vaga, to možete da vidite, ali znači ovdje će Pluton u Vodoliji na momente želiti da kontrira, možda će nešto projektovati, možda će biti kozavisan, zato što je možda neka veza ostala nezavršena. I onda će u stvari u narednih 18 godina Pluton da vam pomogne da vi to stvarno završite. Kad nešto završimo? Pa kad smo istinski srećni u nekom drugom odnosu. I kad zaista kad ustanemo ne pomislimo prvo na tog nekog bivšeg muža ili bivšu suprugu. Znači, ono što je jedini ovdje izazov, što Pluton u Vodoliji za ovu generaciju Pluton u Vagi vrlo lako uspostavlja partnerske odnose i vrlo lako veze počinju. Znači, to je otprilike kao što vi vrlo lako možete nekog da zapratite, za 3 sekunde možete da ga otpratite, možete nešto da lajkujete. Društvene mreže, znači to je znak Vodolije i ne možemo izolovano ništa posmatrati, tako da ja sad neću da ulazim u finese na koji način šta se povezuje, ali znači ono što je ovdje bitno, za ovu generaciju društvene mreže omogućavaju da se dešava to neko upoznavanje, da se dešava taj neki
dating, znači da vi sad s nekom osobom budete u nekom kontaktu. To nam definitivno, znači Pluton u Vodoliji, ovoj generaciji koja je ranije bila, znači na svim tim nekim mrežama, jer to su generacije koje su u stvari prve počele da se interesuju u stvari za taj neki online svet i u ljubavnom smislu pogotovo. Ali, znači ovdje imamo kvalitet da danas je znači lako da vam neko bude partner, jel, online, ali ono što nedostaje je istinski kontakt. Tako da ovdje je Vodolija priča o tome da, znači, lako možemo da dođemo do nečeg kontakta, da stupimo s nekim, znači u neku komunikaciju i možda sve to baš i lepo izgleda, ali mi želimo suštinu. I u stvari Pluton u Vagi shvata da on ima pregršt tih kontakata i prijatelja, da li on ima suštinu. I ovdje će se ključna tema, znači sa ovim ljudima koji imaju Pluton u Vagi, dešavati i na nivou estetike. Znači, to je sad ono moment da li će biti privlačno da vi izgledate kao robot. Znači sad ovo su neka pitanja koja će zvučati uznemiravajuće, ali znači kad pričamo o Plutonu u Vagi, pričamo o estetskim promenama, estetskim operacijama koje će vrlo verovatno sa ovom generacijom, znači to će biti ono kao traži se da izgledam kao ta neka lutka. I to će se pojaviti kao trend, znači u odeći, znači vezano za šminku, kosu, statusne simbole koje ćemo imati. Znači, moguće da će biti, gle, ovo je moj novi 4. muž po redu, robot. Znači, opet sad ja kao karikiram i možda je smiješno, ali ne, nije smiješno, zato što, mislim, takve stvari već gledate u filmovima, zašto to ne bi bila neka realnost? Ako ne baš ovde, jel, u ovim našim krajevima, negde na planeti Zemlji, tako nešto već svakako postoji. Tako da, znači ovdje imamo uticaj u stvari interneta i društvenih mreža na naš realni život. I Pluton u Vagi je tu kao generacija tokom narednih 18 godina da podigne onaj kao osjećaj kao nezadovoljna sam izgledom i želim onako baš da kao budem ultra super lepa i perfektna, ali čekaj, jel se ti osjećaš dobro u svojoj koži? Da se ti osjećaš kad si tako super ultra lepa, da tebe neko poštuje i voli i da li ti je zaista dobro u toj vezi u kojoj si? Znači ovdje ćemo imati temu moći i temu nejednakosti u nekom odnosu, odnosno nekih prikrivenih motivacija koje će ovdje postojati. Ali znači ova generacija ima za cilj da tu gde je neravnoteža, da vrati ravnotežu i da ako smo zaboravili na prave ljudske odnose, da onda se taj Pluton u Vodoliji malo smanji i da malo prestanemo sa tim društvenim mrežama. E sad, ako imate Pluton u Škorpiji, i to je posljednja generacija koju ću sada da obradim pa ćemo da povežemo u kućama, jer je Pluton baš onako specifičan, znači nije dovoljno što ste se rodili u generaciji određenoj, moramo to ipak da povežemo prema kući jer je to ipak dug vremenski period dok je Pluton u jednom znaku. Ali znači ako ste rođeni u periodu od 83. do 95. onda ono što je ovdje ključna tema je vezano za u stvari psihološke promjene koje ćete vi proći. Jer ovdje imamo Pluton koji u stvari pravi kvadrat sa vašim natalnim Plutonom. E sad, ja sam znači u 2 odvojena videa pričala o ovom tranzitu zato što je u stvari najizazovniji i zato što je to generacija koja za razliku od generacije Plutona u Lavu koji već su, znači oni nešto imaju i već su živeli, Pluton u Škorpiji i dalje ima osjećaj da oni još uvek nisu živeli i da još uvek nisu stvorili. I ovdje je ključno pitanje vezano za šta sam to u životu osvestila, znači na nivou neke moje psihologije i da li konačno mogu da krenem da sada kada sam to osvestila kao neki problem, konzumiram život. Znači ovdje su problemi vezani za resurse. Neko će osjetiti zbog Plutona u Vodoliji da ne može da stvori neki resurs, da ne može nešto da materializuje i ovdje su znači, promjene vezane na nivou seksualnog života, na nivou lične moći. Ovdje imamo jedan okultni karakter, ali znači, neću sada da ulazim u svu problematiku, ali svakako na jednom metafizičkom nivou tranzit Plutona u Vodoliji za ljude koji imaju Pluton u Škorpiji postavlja pitanje zašto sam ovdje ako ću umreti, ako će se moj život završiti. I ako će to biti to, šta će ostati posle mene, ko će ostati posle mene. Znači,
Vi u stvari sa Plutonom u Vodoliji morate da ojačate svoju dušu. I to obično radimo kad smo ograničeni, kad nešto nemamo, kad bi nešto jako želeli, ali to nikako ne možemo. Znači, neko recimo sa ovom generacijom će jako želiti da dobije dete. Neće moći to da ostvari. Neko će jako želiti da bude u vezi sa nekom određenom osobom ili da ima neki određeni odnos, ali neće moći to lako da ostvari. Znači, ono što može da vam pomogne kako biste se otvorili za ovu energiju, jer ipak je Pluton u Škorpiji negde zatvoren, a Pluton u Vodoliji je energija otvaranja i širenja. Znači, opipavajte svoju auru, procenite koji prostor zauzima vaša aura i prestanite da se plašite promena, jer za one od vas koji se plaše promena, ovo će biti prilično izazovan tranzit. Ponekad Pluton u Škorpiji želi da se plaši, želi da osjeti tu ogromnu nesigurnost, da bi u stvari mogao kao Feniks da se podigne i da shvati da je moćan. Sad, znači, ovde nam je takođe pitanje sa Plutonom u Vodoliji šta koristim da se osjećam moćno, šta znači ono što ja volim, što mi se sviđa, što ne volim. Znači, ovde je duboka energija i zato se ovde traži prostor, traži se vreme. Znači, za neke ovo su promene na nivou trudnoće, te nove bebe koje će se rađati sve sa Plutonom u Vodoliji. Znači, svakako pričaju da li će generacija Pluton u Škorpiji imati kompetencije da brine o deci koja će imati Pluton u Vodoliji. Znači, ovde će roditeljima nedostajati istinska energija da razumeju tu decu, koja će se rađati potpuno s jednim drugačijim kvalitetom. Ovde su takođe neki izazovi vezani za trudnoću, vezani za tu decu, za te bebe. Morat ćemo da prestanemo da se hranimo onim što je nezdravo. Kad kažem hrani, mislim znači na hranu i na mnoge druge stvari. Pluton u Vodoliji za ljude sa Plutonom u Škorpiji traži da vi postanete druga osoba, ali bukvalno, znači da to što ste bili, da vi postanete druga osoba i vi ćete to i biti na kraju ovog tranzita. Bilo bi lepo da možemo sad to odmah da postanemo, ali obično taj postanak će se desiti kroz neku duboku vezu. Znači, zna se tačno kad, koje godine ćete vi to proživljavati prema vašem Plutonu. To vidimo kad se radi natalna karta i analiza, ali znači vi ćete ili morati da uđete u neku vezu koja će biti ekstremno duboka, pa ćete iz te veze da, ne mogu baš da kažem izađete, više ćete biti izbačeni iz te veze i to vam je onaj osjećaj kad ste izbačeni u momentu, znači kao sedite u kolima i neko vas izbaci dok se vozite, znači nije automobil ni stao pa da izađete, onako što bi rekli dostojanstveno i civilizovano, nego vi ste prosto ispali, znači kao da su vas teleportovali u neku potpuno drugačiju realnost da treba da se pravite da ste sve zaboravili, ali Pluton u Vodoliji će za ljude sa ovim Plutonom u Škorpiji aktivirati čak i neke obsesivne tendencije. Promene će biti fizički vidljive, znači ova generacija će želeti na sve moguće načine kroz gadžete, znači sve što podrazumeva taj neki online svet, da se ojača. I ovde ćemo imati izraženu takođe tendenciju da je neko ljubomoran, jer neko nešto ima, neko nešto nema, neko je nešto izmanipulisao, neko ima neke tajne, znači ovde puno toga što nije lepo izlazi na videlo. Pluton u Škorpiji generacija će očajnički želeti nešto da promeni u narednih 18 godina, međutim, nekim svojim izborima i možda svojom energijom će odbijati prilike za to. Sad, šta vi radite da biste se osjećali sigurno? Da li se vi plašite da ćete se obavezati nečemu ili nekome, da to nije vaša priča? I na kraju, znači, ovo su neke tabu teme i taj neki moment da smo zaglavljeni u mraku, da smo takođe i aktivni za neku temu, znači ovo će biti generacije koje će se boriti za nešto, koje će imati vrlo izraženu svest u okolini i takođe, znači, ovo je pitanje kako ova generacija u stvari može da iskoristi društvene mreže da bi podigla svest u vezi sa nekim problemom, znači ne da kontroliše mase, što mnogi sa Plutonom u Škorpiji rade, već u stvari organizuju ljude i da čovek pobedi. Jer to je ključna tema. Znači, da li pojedinac u sebi može da pronađe toliku moć da on na kraju pobedi, da on na kraju ojača i da li u stvari će dati sebi pravo na promenu ili će istrunuti tako što će odbijati
da se promeni. I takođe, znači ovde, pošto nam se sve ovo dešava, da je takođe i tranzit Plutona u Vodoliji paralelno, znači taj još jedan moment tokom 25. u prvoj polovini i jednim delom 26. da nam je i Uran u Biku, što znači da neki iz ove generacije još uvek nisu završili Uran-Pluton opoziciju. Sve ove Pluton generacije još neke duže ili kraće podtranzite zajedno sa Plutonom prolaze, ali znači ova generacija sada prolazi još taj tranzit, što znači da ona mora da nauči da se zdravo hrani, da mora da se prirodno hrani, znači ne da se hrani iz neke kutije i iz nečeg što kao sad se ćiriba pretvori u nešto drugo, već bukvalno da hrani sebe onim što zna i što svi znamo da je dobro za nas ako to jedemo. I takođe, znači ovde se pojavljuje ta tema nerazrešenih odnosa iz prošlog života, ljudi sa kojima vi iznenada dolazite u kontakt, oni se čarolijom nekom pojavljuju u vašem životu. I ono što u stvari ova generacija uči jeste da reši neke odnose, znači koje možda stvarno sežu iz nekog prošlog života, ali da se okane obsesivnih veza. Znači, intenzitet Škorpije mora da zameni sa slobodom Vodolije i takođe, znači, ovde ćemo morati da osvestimo tu duboku potrebu da nas neko voli, odnosno da li je to jedino što želimo ili smo mi takođe u mogućnosti da volimo tu drugu osobu podjednako. Sve ovo moramo, znači, da povežemo prema tome u kojoj kući se nalazi Pluton. Ovo što ću sada da pričam, vi najbolje da slušate za Pluton u Vodoliji, međutim u zavisnosti od toga, znači pošto je Pluton generacija jedan širi pojam, svaka od tih Pluton generacija ima Pluton u nekoj natalnoj kući, znači treba da proverite u kojoj kući vam se nalazi Pluton u znaku Vodolije. I sada ćemo ukratko da prođemo kroz to značenje, znači postoje videi gde ja detaljno pričam o Plutonu u Vodoliji i prema kućama i kad je retrogradan i tako dalje. Ali znači, ako je Pluton u Vodoliji, ono što je vama u prvoj kući, definitivno u narednih 18 godina vi formirate jedan novi lični identitet, to se stvara, znači to ne može tek tako da nastane zato što je neki tranzit počeo i moguće da će taj tranzit biti praćen nekim određenim problemima na nivou vašeg fizičkog tela, jer ćete vi u stvari se boriti između potrebe za kontrolom i potrebe da se oslobodite nečega. Za neke od vas ovo će biti povezano sa početkom neke nove karijere, što će podrazumevati jedan novi identitet i moguće da ćete vi u stvari učiti da prihvatite odgovornost u vezi za neku situaciju i u stvari kad je Pluton u Vodoliji u prvoj kući, vaš čitav svet, odnosno ceo svet će se promeniti. Ako vi imate Pluton u drugoj kući, onda ono što će vrlo verovatno narednih 18 godina da se dešava je neki određeni strahovi u vezi sa vašim novcem, neki osjećaj nesigurnosti, vrlo verovatno i određeni problemi u odnosima i to pitanje kako ću da preživim, da li ću imati dovoljno, neki će zbog toga nagomilavati to što imaju. Sad opet, znači sve ovo mora da se poveže sa pričom prema tome koja ste Pluton generacija. Ali vi ćete nešto otpuštati da bi mogli da u stvari kroz ovih 18 godina pronađete sigurnost u sebi. Šta se dešava za one koji imaju Pluton tranzitno u trećoj kući? Znači, njima će se način kako komuniciraju promeniti. Oni će morati da uče nešto. Vrlo verovatno će to učenje da se povezuje sa njihovim poslom i da će ih otvoriti za neke nove uvide. Mnogi će na početku ovog tranzita biti zbunjeni, naročito kad je Pluton retrogradan. Možda će ih mučiti čak neki mentalni problemi, ali uglavnom to je vreme kad će shvatiti da to što su i mislili da znaju, da u stvari ne znaju. I da život je nešto potpuno drugačije od onoga kako su oni živeli. E sad, ako imamo Pluton u četvrtoj tranzitno, znači ovdje je ključni problem ako ste vi godinama potiskivali neke emocije i mnogi će onako biti zaljuljani i poljuljani nekom situacijom koja će se desiti i pitaće se, Bože, pa ko sam u stvari ja? Zato što će biti šokirani
silinom emocija koja će se aktivirati. Znači, kako se ja u stvari osjećam i šta to kako se osjećam govori o meni. Mnogi će morati da iscele neku traumu, vrlo verovatno je to neka situacija koja potiče još iz detinjstva i u stvari sa Plutonom u 4. kući tokom tranzita u narednih 18 godina vi emocionalno sazrevate. Neki problemi u porodici vrlo moguće da će se pojaviti i vi ćete se pitati šta pobogu znači da sam slobodan, da sam siguran, šta znači biti u vezi, šta znači imati članove porodice, znači odnos sa članovima porodice se ovde menja. Šta se dešava u 5. kući ako je tranzitni Pluton? Ovo može da se tiče deteta, znači možda dobijate dete, možda vaše dete počinje da ima neke probleme sa kojima morate da naučite da se nosite, znači ovde je pitanje kontrole neke situacije, vrlo verovatno i neka kreativna praznina koja će biti moguća, ili neki talenti koje vi shvatate da su oni sazreli i da vi morate nešto sa njima da uradite. Mnogi će shvatiti da su u ljubavnoj vezi u kojoj se ne osjećaju sigurno, pa su promene tu takođe moguće i vi ćete se pitati koliko vi u stvari volite sebe ako ostajete u nekom odnosu koji nije kvalitetan. Neki će početi da se plaše javnosti, odnosno te neke javne kritike će, znači opet zavisnosti od generacije, ali neki će osjećati da to što rade nije dovoljno dobro i da ne mogu da idu u korak sa robotima i raznim drugim, znači veštačkim inteligencijama. Imaće utisak da život više nije zabavan i morat će da pronađu neki novi način da se zabave i da u stvari uče da se osjećaju radosno. Znači ako budete mogli da aktivirate emociju radosti, vi ćete onda uspeti ovaj tranzit da provedete ne tako što ćete samo čekati da se on završi, već tako što ćete zaista živeti. Ako je Pluton tranzitno u 6. kući, vrlo je moguće da će vas mučiti neka krivica i vrlo je moguće da ćete imati utisak da niste nekako dovoljno dobri ili da ste stalno umorni da bi mogli da neku stvar dramatično promenite u svom životu. Vrlo je moguće da će se dešavati neka kriza. Moguće da ćete čak i osvestiti da ste u nekoj situaciji previše prihvatili odgovornost i da prosto to više nije vaša priča. Međutim, mnogi će shvatiti da u stvari kad je u pitanju zdravlje i posao moraju nešto da menjaju, da ne mogu više time da se bave, ne mogu više to da rade, ali ako se pojave zdravstveni problemi, pogotovo ako je tako i počeo za vas ovaj tranzit Plutona u Vodoliji, vrlo verovatno da vi nosite neki teret, znači ako ne svesno, onda svakako nesvesno. Ako imamo Pluton u 7. kući, znači ovdje ćemo želeti da izađemo iz nekih prevaziđenih odnosa i pogotovo odnosa gde se osjećamo nejednako, gde smo potiskivali neke emocije i mnogi će u stvari biti primorani na to da prestanu da poriču stvarnost, da shvate da ih nešto boli, da možda nije smisao da opstanu u toj vezi, nego da je završe. Inače, ovdje će se tražiti da se prihvati odgovornost u vezi. Neki će biti iznenađeni kako nešto što im je padalo teško, na primjer da završe neki brak, da su oni posle toga se nekako brzo zaljubili i da mogu da kažu da im nikad nije bilo tako lepo. Oni koji imaju Pluton u 8. kući tranzitno, znači ovdje će negde želiti da kontrolišu svoj život, plašit će se poprilično, pre svega plašit će se da će neko nešto da otkrije u vezi sa njihovom prošlošću i imaće utisak da konstantno nekako gube moć. Znači ovo može za njih da bude vreme mučenja, kada u stvari nešto remeti njihove planove, moguće da je to novac koga neće biti dovoljno da nešto kupe, negde investiraju, nešto sebi olakšaju, ali će sve u stvari ovo služiti da oni ojačaju i da u stvari shvate što im je potrebno da bi se osjećali sigurno, kako da nešto promene ako im to zaista ne služi i ne odgovara. Oni koji imaju Pluton u 9. tranzitno će učiti da ih neka uverenja ograničavaju, da im to više ne treba, da prosto to moraju da napuste i mnogi će imati utisak da su tek nakon nekog putovanja, završetka nekog školovanja, odlaska u neko inostranstvo, da su počeli da sazrevaju i da su počeli u stvari da osvešćuju koja je njihova istina. Takođe, znači, mnogi će početi da prave jedan novi koncept, znači, zasnovan na nekim novim uverenjima, zato što će im razna, znači, nova saznanja vezana na kosmos, iz kvantne fizike, iz, znači, nekih nuklearnih i bioloških dostignuća koje će se dešavati, znači, ona će im promeniti pogled na svet. Tako da ovde ćemo želeti da osvestimo da li smo jako dugo bežali od nečeg ili nekog i da shvatimo da smo možda spremni da se skućimo,
ali to znači da se neka naša uverenja i nastavak života dramatično menjaju. Ako je Pluton tranzitno u 10. polju, znači ovdje prihvatamo odgovornost prema sebi, ali je to povezano nekako i sa našom porodicom. Sad to može da bude porodica, u stvari vaša firma. Ne moraju da budu roditelji ili deca, ali vi svakako ovdje sazrevate i ovdje u stvari osoba mora da izabere za sebe jednu zdraviju ulogu. To također znači da prošlost je možda potpuno drugačija od toga kakva će biti vaša budućnost i na neki način da vidite ka toj nekoj slobodi, a to znači sloboda da budem to što jesam i da stanem iza toga i ne moraju svi da me vole i prihvate, ali to sam ja. Sad šta se dešava ako je Pluton u 11. tranzitno? Znači ovdje je vrlo moguće da će se neka situacija gdje ste vi bili možda povezano sa nekom traumom, možda se desilo nešto što je ostavilo traga, ali vi to učite da otpustite. Društvo, zajednica ili uopšte grupe ljudi, znači one će morati nekako da vam pomognu, odnosno vi ćete imati potrebu da se povežete sa ljudima sa kojima ćete nešto da prevaziđete i neće vam više biti dovoljno nešto materijalno. Vi ćete želiti zaista promene i tragat ćete za tim osjećajem sigurnosti tako što ćete možda doći na neko lidersko mesto, možda ćete prestati sa nekim ili sa nečim, možda ćete prestati da budete član neke grupe, znači nešto će se zatvoriti, nešto ćete novo želeti da učite i vrlo verovatno da će nešto postati onako objekt vaše želje ili neka stremljenja koja se nova pojavljuju tokom ovog tranzita. Inače, vi koji imate tranzit Plutona u 12. polju, vrlo verovatno nešto potisnuto, nešto što je bilo nesvesno, da izlazi napolje, da vi to otpuštate i neki će se osjećati vrlo depresivno, anksiozno i pod stresom, zato što kad imamo bilo koji tranzita, pogotovo Pluton u 12. polju, mi smo preplavljeni i obično imam utisak ne mogu da verujem, znači da mi se ovo dešava i vrlo verovatno bismo radije izabrali da izbegnemo tu neku realnost, međutim Pluton će vas naterati da se suočite, znači ako ne sada, onda svakako kad pređe u vaše prvo polje, što će se u jednom trenutku desiti, ali znači ovdje je jako bitno da preuzmemo kontrolu nad svojom sudbinom i nad svojim životom onoliko koliko je moguće. Tako da, znači sve ovo treba da se poveže. Znači generacija Pluton u Strelcu, objasnila sam zašto o njoj sada ne pričam, ali ona svakako je podržana s ovim tranzitom i uči kako da živi svoju životnu filozofiju. I naravno, znači ova Pluton u Jarcu generacija, znači o čemu sam jako mnogo pričala, tako da imate svakako neku ideju koja je tek u godinama kada pronalazi svoj identitet, pogotovo i u zajednici i u društvu. I u stvari sve ove promjene koje se dešavaju jesu jedan novi početak za čovečanstvo. Ali znači sve ove Pluton generacije koje sam obradila, one će u tome pomoći. Šta nam neće pomoći? Pa neće nam pomoći ako smo nesigurni u sebe i pogotovo ako ne prihvatimo da će se stvari uvek menjati. Uvek je vreme za promenu, nikad ništa neće ostati isto, samo bilo bi lepo kad bi mogli da to što se menja, da mi želimo da se promeni. Sad, obično se menja ono što mi ne želimo i onda nekako, valjda život ima neka svoja pravila i valjda kosmos zna bolje. Ja nekako uvek mislim da ako ja možda ne znam, pa kosmos valjda zna bolje za mene šta meni treba u životu da prođem, da bi zaista postala ono zbog čega sam se i rodila. To je što se tiče ovog videa, nadam se da će vam koristiti. Ostavite mi ako postoje neka pitanja vezano za Pluton, pa ćemo o tome pričati neki drugi put. Veliki pozdrav vam šaljem i budite dobro. Vidimo se uskoro. Ćao!